Dragi učenici, dobar dan. Današnja nastavna jedinica je funkcije jezika. Govorit ćemo o tome šta je jezik, kako se definiše, kako se zove nauka o jeziku, da jezici nastaju i nestaju i tako dalje. Pa da vidimo šta je jezik. Jezik se najčešće definiše kao sistem znakova koji služi za govorno sporazumijevanje među ljudima. To je najsavršenije sredstvo za sporazumijevanje kojim čovjek izražava misli, osjećanja i pomoću kojeg izgrađuje i tumači svijet u kojem živi. Jezik imenuje sve što postoji, što možemo čulima da doživimo, ali i sve ono što ne postoji, što možemo da zamišljamo i izmišljamo. Jezik ne mora biti govoren. Ljudi koji ne mogu govoriti imaju svoj jezik, jezik znakova, na primjer Brajeva azbuka, jezik slijepih, jezik gluhonijemih. Različiti autori različito definišu jezik. Pa jedna od definicija glasi: jezik je sistem gestikulacije, gramatike, glasova, riječi ili simbola koji se koristi za prikaz i razmjenu koncepata, to jest za komunikaciju, ideja, značenja i misli. Druga definicija kaže da jezik u najširem smislu podrazumijeva svaki sistem znakova koji služi za sporazumijevanje među ljudima. Prema Bibliji, svi ljudi su u početku govorili jednim jezikom, hebrejskim, smatrao se Adamovim jezikom. Razni svjetski jezici nastali su kao Božja kazna ljudima Vavilona, da ne mogu više da se sporazumijevaju među sobom, a samim tim nikako su namjeravali da sagrade Vavilonsku kulu kojoj će vrh biti do neba. Savremeni naučnici koji se bave jezikom, a zovu se lingvisti, smatraju da danas u svijetu ima blizu 5000 živih jezika. Tu su uvršteni samo prirodni i govorno aktivni jezici, a ne i vještački, kao na primjer kompjuterski i izumrli mrtvi jezici. Izumrli mrtvi jezici kao staroslovenski, latinski i starogrčki imaju svoju drugu važnu ulogu u nauci, književnosti, religiji i kulturi. Jezik se ostvaruje kroz govor i preko pisma. Govor je vezan za vrijeme, dinamičan je i prolazan, a pismo je vezano za prostor, statično je i trajno, ali i jedno i drugo su vrlo značajni u procesu komunikacije. Nauka koja se bavi proučavanjem jezika naziva se lingvistika. Lingvistika može biti sinhronijska i dijahronijska. Sinhronijsku lingvistiku zanima stanje u određenom periodu. Dijahronijsku lingvistiku zanima razvoj određenih pojava ili kompletnog jezičkog sistema u različitim periodima. Jezik čovjeka određuje na 3 plana: biološkom ili opštoljudskom, sociološkom ili grupnom planu, psihološkom ili individualnom. Na biološkom ili opštoljudskom planu jezik determiniše čovjeka kao člana ljudskog roda, jer od svih živih bića samo čovjek ima moć govora. Na sociološkom ili grupnom planu, kao pripadnika društvene zajednice koja se služi određenim jezikom. I psihološkom ili individualnom, čovjek je određen jezikom kao ličnost koja ima specifične jezičke karakteristike unutar određene društvene zajednice. Rekli smo da je osnovna funkcija jezika komunikacijska. Pored te, jezik ima i druge funkcije, a to su saznajna ili kongitivna funkcija, kulturna funkcija jezika, simbolička, estetska, magijska, metajezička funkcija. Saznajna ili kongitivna funkcija jezika znači da je jezik značajan faktor u procesu mišljenja. Čovjek otkriva, spoznaje svijet oko sebe. Kulturna funkcija jezika. Jezik je prenosilac kolektivnog pamćenja u usmenim predanjima, ali i sredstvo kojim se trajno, u pisanom formi, čuvaju podaci o kulturnoj prošlosti naroda. Simbolička funkcija. Ta je funkcija u vezi sa kulturnom funkcijom jezika
kao nacionalnog identiteta, simbol nacionalne pripadnosti. Estetska funkcija dolazi najviše do izražaja u književnosti, usmenoj i pisanoj. Magijska funkcija ogleda se u vjerovanju da postoji neka nadprirodna veza između riječi i onoga što ona označava. Nekada se vjerovalo da i ime koje se daje djetetu može odrediti njegovu sudbinu. Otuda, na primjer, ime Vuk da odagna svako zlo. Metajezička funkcija. Jezikom možemo govoriti o svemu, pa i o samom jeziku, kad objašnjavamo neku jezičku pojavu. Komunikacija može biti verbalna i neverbalna. Jezička sredstva su govor i pismo. Neverbalna sredstva, gest, mimika. Jezički sistem sastavljen je od jezičkih znakova ili simbola. Čovjek ima i druge sisteme znakova za sporazumijevanje, kao što su izviđački znaci, saobraćajni znaci, hemijske formule, note. Nauka koja se bavi svim vrstama znakova koji se pojavljuju u životu čovjeka zove se semiotika. Vrste znakova. Postoje 3 vrste znakova: ikonički, indeksni i simboli. Ikonički znakovi čine vezu između znaka i onoga što on označava, počiva na sličnosti. Crtež, geografska karta, fotografija. Indeksni znaci su znaci kod kojih je odnos između znaka i označenog zasnovan na uzročno-posljedičnoj vezi. Dim, znak za vatru. Simboli su najbrojniji, nastali su konvencijom ili dogovorom. Jezički znaci su simboli. Istorija pisma počinje još u praistorijsko doba. Prvo pismo bili su piktogrami. Piktografsko pismo nastalo je iz čovjekove potrebe da pismeno registruje svijet oko sebe. Piktogram je cjelovita slika koja može označavati događaj ili radnju i ne predstavlja riječ. Ideogram je znak koji označava pojam ili misao. Ideogram vrlo često koristimo u matematici, meteorologiji. One koje vjerovatno svakodnevno koristimo su ludo A, taraba i tako dalje. Za domaći. Napišite sastav na temu emotikoni, jezik moje digitalne generacije. Nadam se da će vam ova tema biti inspirativna. Radove pošaljite na naznačenu adresu do utorka. Pozdrav!